kugeza ku ya 30 Mutarama 2025 Kagame yari ataramenya Teresa Kayikwamba Wagner neza. Mu kuzindaza no guhabya Kongo, Kagame yari akigendera ku mupango yakoresheje kuri Christophe Rutunda Apala Penapala. Christophe Rutundala Apala Penapala wari umushikiranganji w'ububanyi n'amahanga wa Kongo kuva ku ya 12 Mata 2021 kugeza ku ya 29 Gicurasi 2024. Nta kintu yari yarashoboye gukora cyatuma amahanga aryoza Kagame kuvogera Kongo no gusahura umutungo wa Kongo yikinze inyuma y'icyuka cya M23. Christophe Rutundura Apala we yikoreraga nyine ibya Kizayirwa. Aha rero niho Kagame yakoreye ikosa ry'igenamigambi mu kwibeshya ko Teresa Kayikwamba Wagner nawe azakora bya Kizayirwaze nk'uko nyine Tshisekedi washyizeho Kayikwamba nawe yikorera bya Kizayirwa, umwana wacurishije diplome y'icukuri mu Bubiligi. Ariko iyo Kagame aza gufata umwanya akareba mu mateka ya Kayikwamba, ntabwo yari gukora ikosa ryo kumuca amazi nk'uko yaciye amazi abandi bantu bose bari mu butegetsi bwa Tshisekedi. Bimwe mu biranga amateka ya Kayikwamba nuko ari umukobwa w'umushabitsi, umunyamurava, umuhanga, umushishozi, utiganda kandi utavogerwa. Atandukaniye na benshi mu bari mu butegetsi bwa Tshisekedi Kinshasa nuko Kayikwamba yakoreye mu Rwanda, aho yari umukozi wa DH Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit izwi nka GIZ, akaba ariyo kera yitwaga GTZ. Iyi GIZ rero Kayikwamba yakoragamo akaba ari ikigo cy'Abadage gishinzwe gutsura amajyambere ku rwego mpuzamahanga. Igihe Kayikwamba yakoreraga i Kigali hagati y'2009 n'2011 yabonye uburyo ingoma ya Kagame ikora, ndetse no kubona imikorere ya Kagame yarabonye uko maneko za Kagame zari zaraseseye GIZ. Zimwe muri maneko zari zaraseseye GIZ harimo Gatete Nyirimigabo Ruhumuriza wari waraseseye muri GIZ nk'umusemuzi. Uyu Gatete uvugwaho kuba asa cyane na Louise Mushikiwabo, buryo wakweshya ko ari abavandimwe. GIZ yaje kuvumbura ko yabeshyaga mu byo yasemuraga. Mu bavumbuye ku Gatete Ruhumuriza yacurikaga ubushake yasemuraga harimo nyine Kayikwamba. Kayikwamba kandi ari mu bavumbuye ko Gatete Ruhumuriza yagenderaga ku mabwiriza y'ubutasi bwa Kagame bwamuhaye amahugurwa mbere y'uko bumwohereza kujya kuneka muri GIZ no kumviriza cyane ibyo abaturage babwiraga Abadage. Uyu Gatete Ruhumuriza kandi yagaragaye muri Masisi afite imbunda ya AK-47 cyangwa imwe bita Kalashnikov mu kwezi gushize kwa Gashyantare 2025. Gatete Ruhumuriza kandi yavuzwe mu bantu bijanditse mu bwicanyi bwahoretse imbaga igishishe, aho M23 na RDF bishe abantu bagera kuri 300 kanafata ku ngufu abagore n'abangavu ku 29 Ugushyingo 2022. Ahandi Kayikwamba yaboneye imikorere ya Kagame n'igihe yakoreraga imbangi akora muri Loni hagati ya 2014 n'2019. Aha Kayikwamba yahaboneye ukuntu abambari ba Kagame basesera inzego za leta kugeza aho binjiriye perezida w'igihugu bakamusanga mu buriri aryamamo bamuteze ihabara ry'umunyarwandakazi. Aho ibangi Kayikwamba yahaboneye kandi ndetse n'ukuntu abambari ba Kagame buririra ku nzego za Loni bakigarurira umutungo kamere w'abanyagihugu. Muri uko kwibeshya kuri Kayikwamba rero, Kagame yafashe Goma yibwira ko leta ya Kongo izarekera iyo ntigire ikikora kigaragara nk'uko byagenze umunsi RDF na M23 batsemba abantu ikishishe. Kugira ngo agaragaze agati Kongo, Kagame we yibwira ko bihagije ko yacungana n'ibintu bitanu gusa. Gucungana nuko RDF irusha FARDC intwaro, tekinike na discipline, cyo nicyo cyari cya mbere. Cya kabiri, guha ruswa abayobozi ba gisirikare n'abagisivili b'Abanyekongo bakamubererekera. Icya gatatu, kwica no guharabika Abanyekongo batamushyigikiye. Icya kane, guha Abanyafurika bafite ijambo ubuvungukira bwavuye mu bisahurano byo muri Kongo.
gatanu gucungana n'abazungu abagezaho ibyo yasahuye muri Kongo kandi akanabafasha gusahura n'ahandi hashoboka hose muri Afurika. Ibi bintu bitanu Kagame yibwiraga ko byari bihagije kugira ngo Kongo ayigote kandi ayishikeshe. Ibi ni kimwe mu byatumye Kagame abanza kwiyegereza abahagarariye ibihugu byabo mu Rwanda ku ya 15 Mutarama 2025, cyumweru kimwe mbere y'uko agaba igitero simusiga kuri Goma. Mu guhura n'abadiplomati i Kigali, Kagame yibeshyaga ko bwari uburyo bwiza bwo gusebya Tshisekedi na leta ya Kongo kandi bikaba byari kumufasha mu gihe cyo gutera Goma, ko yibwiraga ko Kongo itari kubona umuntu n'uyu n'umwe wicira akarurutega no gutera Goma. Kandi Kagame yibeshyaga ko Abanyamerika batari kugira icyo bamutwara, cyane cyane kubera ibintu bine. Icya mbere, Abanyamerika bari bahugiye mu ihererekanyabubasha hagati ya Trump na Biden. Icya kabiri, kuba Trump azwiho ko atajya yita kuri Afurika. Icya gatatu, kuba Kagame yari yaremereye Trump ko azazana abimukira mu Rwanda. Icya kane, kuba Kagame yaremereye Trump na Elon Musk ko azajya abasahurira ingugu bakeneye muri Kongo. Izi nyungu zose rero Kagame yabonaga ko ikintu kimwe gusa cyazisenya ari uko Kongo yari ifite igisirikare gikomeye cyahangana n'ingabo za Kagame n'iza Museveni. Kandi Kagame yabonaga hashobora kumubera imbogamizi nuko Afurika y'Epfo yari guha Kongo ubufasha bwa gisirikare nk'ubwo Zimbabwe yize gutanga mu 1998. Mumboni za Kagame ubona ko biri kure nk'ukwezi kubera ko Afurika y'Epfo ari igihugu kigendera ku mahame y'ubuyobozi mbaga cyangwa bimwe bita demokarasi. Ariko Kagame yagombye kuba yaranuganuze ko yibeshye kuri Kayikwamba igihe Tshisekedi nawe atumiza abadiplomate agahura nabo ikisaku ya 18 Mutarama 2025, iminsi 3 gusa nyuma y'uko Kagame ahuye nabo, kandi akabikora ari muri weekend. Kino gisubizo cyihuse cya Tshisekedi icyo gisanzwe mu mikorere ya Tshisekedi, uretse ko ari byo bintu bidasanzwe mu mikorere ya Tshisekedi, nta nubwo ari ikintu cyoroshye guhamagaza abahagarariye ibihugu byose bakazira icyarimwe mu buryo nk'ubu bw'igitaraganya butunguranye. Akandi kantu Kagame yagombaga kuba yarabonye nuko mu guhura n'abadiplomate Tshisekedi yakoresheje imvugo yiyubashye kandi iri mu bwenge, bitandukanye nuko Kagame we yari yakoresheje imvugo nyandagazi. Kandi ntibyari bisanzwe ko Tshisekedi yirinda guterana amagambo na Kagame. Rero n'ahandi Kagame yagombaga kubona ko muri leta ya Kongo harimo imikorere mishya itagaragarira amaso. Bari inyuma y'iyo mikorere mishya rero nta wundi atari Teresa Kayikwamba Wagner. Nyuma yo gufata Goma rero, Kagame nibwo yatangiye kubona ko yibeshye kuri Kayikwamba. Ifatwa rya Goma nyine ryeretse Kayikwamba wari umaze amezi 6 gusa muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Kongo ko ngo ikeneye guhaguruka ikirwanaho impande zose. Nta kuzuyaza, Kayikwamba yahise agana i New York ku cyicaro gikuru cya Loni. Ahageze yaguye mu kantu kuko yakoragaho wese yamutera gutwatsi. Yasanze Kagame n'abantu be baramusibiye amayira. Ese yitabaza Afurika y'Epfo, Tanzania, Burkina Faso, Brazil, Mali, Botswana, Tanzania na Niger. Bakubise hirya no hino i New York mu gihe kitarenze amasaha 28. Kayikwamba n'umurwi we bari bamaze guhatira Loni ko igitereganya inama y'umutekano yiga ku kibazo cya Kongo. Mu guterana kw'inama, Kagame, Nduhungirehe na Ernest Rwamucyo nabo barahagurutse ngo inama idaterana. Abajyanama ba Kagame barimo Tony Blair bamugiye inama yo kutarwanya Kayikwamba ku mugaragaro i New York, uko byahita bihamya ko ingabo za Kagame nyine ziri muri Kongo akari nazo zafashe umujyi wa Goma. Ubwo Kayikwamba yakoreraga mu mucyo no ku mugaragaro, kabyawe ngo ubanga amazimwe abantu habona. Kagame, Nduhungirehe na Ernest Rwamucyo bo bari gukorera mu Runyindo no mu Bucengeri. Uyu muvuno wa Kagame waje gutanga umusaruro kuko Ubufaransa, Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Ubwongereza byabangamiye Kongo bituma Loni idafata umwanzuro. Kayikwamba yacitse intege, ahubwo yahise atamaza umuntu uwo ari we wese wabangamiye ko Loni ifata umwanzuro. Nta kurya iminwa, abashinja ko bafite uruhare mu kumena amaraso y'inzirakarengane z'Abakongomani.
inama igihumuza Kayibanda yahise ahamagara i Kinshasa abasaba ko bamwoherereza amafoto na videwo z'ubwicanyi muri 23 na RDF bakoze muri Goma nubwo bari bamaze iminsi bakora muri Kivu ya ruguru. Yitwaje ayo mafoto na videwo mu gihe kitarenze isaha imwe Kayibanda yari yasubiye muri Loni kujya kwaka ko haterana indi nama. Kayibanda yakomeje guserera kuri Loni ava mu biro ajya mu bindi abereka amafoto y'ubwicanyi bwa 23 na RDF. Yanazo yaje gufata taxi agasanga abadiplomate bamwe mu ngo zabo no mu maresitora aho bari gufata amafunguro, hari n'abo yasanze muri gym. Yagiye kugera mu kabwibwi Kayibanda yamaze kwemeza abadiplomate ko hagomba guteranira indi nama ya Loni no kujya kurambika umusaya waruke. Kayibanda ahise ajya guhura na diaspora y'abanyekongo. Ubwo uko yirukaga ashabika mu badiplomate nako yoherezaga ubutumwa abanyekongo batuye New York no mu nkengero zayo nabo bagira icyo bakora kandi bavuge ku mbuga nyampuro kandi baze guhura ku mugoroba agira icyo abibwirira. Kayibanda rero yahise ajya guhura n'abanyekongo muri iryo joro bashishikariza gufatana urunana bakarwana ku gihugu cyabo. Ibi ubwo bwa mbere byari bibaye muri Kongo no ku banyekongo. Inama ya Loni ya kabiri yarateranye rero abazungu babanje kwirengagiza batangiye gusa nk'abitaza Kagame ariko bari batewe isoni n'ikimwaro n'amafoto Kayibanda yari yarayaberetse. Iyo nama yafashe umwanzuro ariko byibuze yasohoye itangazo rigaragaramo ko ubusugire bwa Kongo bugomba kubahirizwa. Hanemejwe kandi ko hagomba gukorwa umwanzuro wa Loni. Abongereza n'Abafaransa bagerageje gushuka Kayibanda ngo yemere ko hasohoka umwanzuro wa Loni utarimo amagambo avuga ko u Rwanda rwateye Kongo. Kayibanda ababera ibamba. Kayibanda amaze kubakanira, Ubufaransa bwakoze inyandiko ngo yaherwaho Loni ifata icyemezo icyo ari cyo cyose. Kayibanda inyandiko yahise ayiritura yerekana ko ibyo Ubufaransa buvuga bivuga nk'igihugu gikorana bya hafi na Kagame muri Mozambique, itabivuga nk'abakoze iperereza ry'ibibera muri Kongo. Kayibanda yashimangiye ko ibyemezo bya Loni bigomba gushingira ku maperereza yakozwe n'impuguke nyine za Loni. Mu kubindana na Kagame, Kayibanda yaniyegereje Ububiligi nabwo bumutera ingabo mu bitugu. Kayibanda yabanje kwegeza Alexander Doko ndetse n'uwamusimbuye Bart de Wever. Ubwo Ububiligi nabwo bwatangiye kurwana kuri Kongo uhereye ku gushyira urutoto ku Bufaransa ku buryo amashyaka atavuga rumwe mu Bufaransa yashidutse ahuriza ku gushyigikira Kongo bakarwanya Kagame. Urugero ni nk'aho Rassemblement National RN yiganjemo abazungu bazira abirabura na La France Insoumise LFI yiganjemo abazungu bashyigikira abirabura yombi yashidutse ashyigikiye leta ya Kongo. Nuko rero mukomere, aha niho turangije igice cya mbere ku buryo Kayibanda yakoroze Kagame, naho ubutaha mu gice cya kabiri ni urugwiro kandi